I ovo stav tamo. Ja ga ložim u broj utice s muža života. Kod ne gleda zaraz. A jaba. Svaki zavačaj riba bio u... Ko je? Taj zato u gumenuta man možda. Nije. Daj mi taj gum. Daj vam. Fino radi pravo. Samo bilo bolje, gledao sam i neki imaju ne sa zglobom, pa pliva... Koji su? Plastični su zglobi. Izgleda kad pliva istori, onaj što je pastrku na Neretvi, što sam slao. Evo šeda. Ovi su najbolji šeda. Joj, možda Ivin. Ma ja, izgleda... Sve za Ivinom. Kako u Sarajevu ne znate uzeti? Ima na... Ma nismo mi neki ribari, bo. U Novom Opusku, evo ti, manji. Tu. Izgleda ako gaga. Ma šta ti je, ba? On me više na Bjelicu liči. Ja sam na ove vucaru, ja sam donedavno vucaru, ako ste vidjeli ono za sebe, vozim na štangasu i 3 štapa stavim. Ma ja. Ovako, jedan mi je dođe. I samo ga, kad ga uzme na sredini. Čovječe, na ove sam najviše klijepo. I sa komadi po 2 kila. A do duše, na ove normalno veći ovaj. Ma ja. Veći ovaj, viša riba. Šta ali kupujemo i mi čavac. Čanca i sve. Otkide se. Sad je on upecao jednu, svidio? Vidio se. Naš sitni. Jel kod mene i sad pliva ta? Nemam pojma. Gledam je ja odavde. Pliva. Kupati, to će biti zmaj. Ajme, ribolovac kralj. Pa tu imaš udicu i ostale stvari. Zato ti nestane silika. Šta? Puno zabaci. Po površini vode. Taman. Bošuš. Imaš tu udicu i olovo, pazi. Pazi. U kadru. Ulazim u kadru. Baš trebamo naći treći čovjek da posadi, znam da izvučiš iz vode. Evo. Kada li po fogu da idu? Pustiš staniš da smiri i onda ponovo trzneš, samo malo povučeš, namotaš 2-3 kruga i opet sačekaš. 15 sekundi, sve tako. Pustiš i da potrne skroz.
Velika je promjena temperature. Yeah, well, that's good.